abahinji nibagira ngu eby'obuhinji bikabire nibibahereza entaasya ngu konka nibabuganamo ebintu ebiri kubateganisa nk'obushuma obukooko oburi kuriya ebihingwa hamwe n'ebindi. Yo eminyeto negira ngu ekabire neyejumbira omu by'obuhinji n'oburiisa oyihireho gavumenti tekabashagikire. Naninshaba gavumenti ebase kukwatiraho abasigazi ningashi eminyeto omuringo ki ngu abasigazi biine amaani kyonka obwire obukusinga tibiine ntandikwa. Ebizibu ebitukusanga nk'abalimi rundi nka nyowe n'abandi obuhuka tukeritaine magezi gaabwo kokowa omuntu nalima kokowa neyoma emwanyi zooma. Kirungi Gerard Goodyear ow'ebyemizaano omu district ya Kagadi nagira ngu eminyeto nowera abaine ebiri kubateganisa egire omutima gw'okukunda eby'obuhingi n'oburiisa kandi bareke kwemalirira aha by'emizaano buyonka baitu batunge akaire ak'okukora ebindi bintu ebirabahereza entaasya. So ngoza kuteera abasigazi bagenzi bange nti obwire obukuba otali mupiira nosobora kwembracinga activities agriculture okafuna ekiwakoraho muka okaruga omuka oine kitooke. Charles Kisembo owasinjire empaka z'eminyeto omu by'obuhingi omu 2017 nagira ngu eby'obuhingi n'oburiisa birimu obugaiga arikugira ngu akatandikaho faamu y'empunu, enkoko, embaata, orutookye, okuhinga kokowa, omwani, emboga hamwe n'ebindi. Kandi nagira ngu ebi nibimuhereza entaasya ekiri kumara okubaasa kumwiha omuri buri mbeera akaba omugaiga. Ebizibu by'abalimi bakwitara nibiha. Ekizibu ky'okubanza eri nteekereza. Abalimi baitu baine nteekereza kwanyitera n'omugisa kwitana abasigazi. Baraza abasigazi nagambira isenkuru nyowe akafa ali omworo. Ngu hati na mama nawe afira ali omworo. Ngu na tata nawe yafa ali omworo. Nayo ninza kufa ndi omworo. Oine kumekinga sure ngu ekisweka kyawe ekyolimu haroho ekyentaasya ekikugobera gavumenti egyo. Kandi tiharoho bino ebyeitima actually ekintu nikyo kisingire kunsemeza mba Goodyear. Faamu ye eya Goodyear Farm and Education Center etayayireho omunyishengerokazi owa district ya Kagadi Otolinwe Naziwa Margaret okwenda kubaasa kwetegereza okuba kwasa kuteekaho oburyo okushomesa abantu omu by'obuhingi. Naziwa nagira ngu nikibaasika okureba ngu abantu babaasa kugigaharira omu by'obuhingi bitu niko kushaba okugira ngu babaho kwongera amaani omu kurinda eby'obuhangwa. Africa naturally is an organic continent. Uganda is an organic country. Endima yaitu yona kuruga kara ekaba ndima etakwekonyeza ebintu kaita buhangwa. Kandi endima egyo it is the cheapest. Hatika sazi na tuwemire mfamu eno okujja kurora it is completely weed free. Tukozesa eselasha. Kora ya Goodyear nikisoboka iwo mulimi kulima emmere okongera okalinda obuhangwa nokorota nobyala emiti nk'emisizi, mahogani, emisisa kandi noyongera hansi nolimamu ebitooke byawe nolimamu omwani nolimamu kokowa n'enanansi n'ebintu ebindi. President Yoweri Museveni atwire najanjaza enjiri aha Abanyayuganda okureba ngu bayejumbira omu by'obuhingi hamwe n'oburiisa okwenda ngu babaase kuba abagaiga na munonga kukozesa enkora eya 4-acre model. Amakuru aga gashakwa Onesimus turi ahabwe.